Tubahaye ikaze kuri Kigali Real News. Ni igicugu gitunguranye, igicuku cy'impinduka aho magingo ya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba bibi cyane. Ni mu gihe kandi mu minsi ishize Nduhungirehe yatangaje amagambo akomeye avuga ko atari ngombwa ko abacancuro bagomba kuza ku butaka bw'igihugu bihanirwa, bikaba bitarigeze bigira icyo bikorwaho magingo ya Ibaraka. Hamaze gusesekara abacanshuro aho baraye kuri hoteli bita Rusumbya Hotel. Magingo ya rero ibintu byahinamiranye, deployment ziri gukorwa bitewe n'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye. Hari abari kujya mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice bigiye bitandukanye. Ni mutwemere rero tubajyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe uko byifashe ku murongo wa telefone. Turi bubaze Umuroko Informa uherereye muri ibyo bice uduhaye amakuru, atubwire uko bimeze muri iri joro. Ubona yuko ibintu byahinduye isura ndetse bikomeje kuba bibi ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe agahenge kari kasabwe na perezida wa Angola, aho yari yatangaje ko bagomba guhagarika imirwano, ariko ukabona ko imirwano itigeze ihagarara, magingo ya bikaba bikomeje kuba bibi. Ni mu gihe kandi ukuriye Monesco yaje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikibuga cy'indege kikaba cyafunguwe. Abenshi bakaba bakomeje kwibaza ese niki kiri bukurikire, ko M23 yari yanze ko kino kibuga cy'indege cyazakoreshwa n'iyi Monesco yasabye iki kibuga ngo ijye gikoresha mu kujya gucunga umutekano muri Uvira. Biri bukunde ibyo byose uraze ubisobanukirwe akantu ku kandi, umenye uko byifashe muri iri joro. N'ubundi n'ibisanzwe, reka tubashimire tubifuriza kugubwa neza muri iri joro, tubashimira uruhare mugira mu kubana natwe. Ni nayo mpamvu tuba tubazaniye updates zigiye zitandukanye kugira ngo urare umenye uko bimeze. Ni mu gihe byose biri kuba, leta ya Kongo ikomeje kugenda irenga ku masezerano, kandi twari twiteze ko umutekano ugiye kuboneka. Ukabona ko bakomeje kugenda bakora deployment zigiye zitandukanye, ubona yuko bikomeje kuba bibi cyane. Magingo ya Zayihogobogo ngo bari kujyanayo abasirikare. Ni amakuru twakiriye mutari mukwiye kurara mutamenye. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Rudahusha uherereye muri biriya bice, turebe uko atujyane ku mirongo imbere y'urugamba, atubwire uko byifashe. Bwana Rudahusha, wiriwe neza? Umwiriwe mute? Tumeze neza, byina ahangaha nyine na twasiyo twiberamo buri munsi. Yego, mu kanya wari unyandikiye unyohereza amafoto y'abacanshuro baje kurara Ibaraka. Bimeze bite, bihagaze bite, ko ari byo wari urimo umbwira, bimeze bite? Urabona ko umujyi wa Uvira basa naho batakiwitaho cyane mu kuwukoresha mu gihe gitambutse. Urabona ko abacanshuro ariho hasaga naho hari ibirindiro byabo bikuru muri kariya gace, ariko urabona ko nta cyizere bakihafitiye kuba hari ibikoresho byabo cyangwa se hari ibirindiro bashyira bifatika bumva ko batekanye. Niyo mpamvu ubona ko baba nk'abahinduriye Baraka cyane. Bivugwa ko rwose uyu munsi hageze benshi cyane, ubona ko hari igikorwa kidasanzwe bari gutegura gukora muri kariya gace bijyanye na operasiyo ya gatatu, kuko nabo babizi neza ko nayo ifite ingamba z'icyo yakora hariya cyane muri ino Baraka. Ariyo mpamvu ubona ko bagize ubwoba nabo kuba bari gutegura ibisa naho ari ibitero bidasanzwe, kuko amakuru mfite nonaha ni uko hashoboka yaba drone ndetse n'imbunda zigezweho nshyashya barimo bazana, ndetse n'umubare wabo wiyongereye cyane bisanzwe nk'uko bari bameze. Urabona ko hari ikintu kiri gutegurwa mu mbere y'uko utujyana ku mirongo y'imbere ndetse n'aho abasirikare bari kubajyana, reka tubanze tubabwire ibyo umuyobozi wa Monesco yagejeje i Goma n'icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege kuri uno munsi. Ni umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Monesco,
bita Viviane Van Perre, aho yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kirenga umwaka. Ahageze yatanze icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege cyaho cyafungurwa. Kajugujugu yagejeje Viviane kuri iki kibuga cy'indege mu gitondo cyo kuri uyu wa 12 n'ubundi Gashyantare 2023. Ni ubwa mbere iki kibuga gikoreshejwe kuva ihuriro rya AFC ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025. Impamvu nyamukuru yajyanye Viviane Goma ni ukuganira n'abafatanyabikorwa barimo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Akanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC. Ibyo bikazakorwa ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka. Aho yakomeje avuga ngo ngo yibutse ko mu gihe gishize kirenga umwaka kwa 23 Mutarama 2025 yari mu ndege ya nyuma yaherukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi akaba ari muri kajugujugu ya mbere iguye hano. Aha nizeye ko ibi biraba intangiriro yo gufungura mu byiciro ikibuga cy'indege ku by'ineza z'abaturage. Ku wa 10 Gashyantare 2023 umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge. Lacroix yasobanuye ko mbere y'uko muri Uvira hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo zigenzure uko umutekano waho uhagaze. Ikirere cya Goma nticyaherukaga kugaragaramo indege, aho Viviane Van Perre yagaragaje ko urugendo yagiriye i Goma rumuha icyizere ko ikibuga cy'indege cyaho kizafungurwa vuba. Bwana Mutalamu uri muri ibyo bice, urumva ko hari intambwe ikomeje guterwa nubwo bari gushaka kubahiriza ibikorwa, ariko wambwiye ngo urabona hari intambara itutumba kandi ikomeje kwiyongera n'ubundi nyuma yaho n'ubundi mu bice bya Minembwe urugamba rukiri isibaniro ndetse no mu duce twa Mwenga. Niki ikiri gukorwa muri iri joro bwana munyamakuru? Kiri gukorwa nta kindi, urabona ko aka gace nta kuruhuka kujya kubaho mu bijyanye n'intambara n'imirwanire ni ya buri munsi ku manywa na nijoro. Abari gutegura kuri buri ruhande, yaba ari kuri 23 ndetse yaba ari ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC, ntabwo baryama aya masaha. ni ukuvuga ngo utwo duce turimo intambara n'ubundi twose turusa naho n'ubu ngubu haba hari imbunda zikivuga aya masaha, ubona ko bwije. Kandi ubundi biba bidasanzwe igice kirimo intambara kumva hari imirwano hari mu masaha y'ijoro, ariko ubu bigezweho rwose, ntabwo ari ibintu bishya kuri twe. Yaba na saa sita z'ijoro hari ubwo ujya kumva ugacakiranye. Rero inaha hari impinduka cyane bijyanye na sitasiyo tuba tubona. Urabona ko hari movement nyinshi itandukanye ku ngabo za FARDC ndetse n'abarundi, ubona basa naho bari kwimura ibikoresho muri aya masaha y'ijoro, ubona ko hari imigambi y'ibitero bari kwitegura mu ijoro cyangwa mu rukerera. Rero ni nako biba bimeze no ku ruhande rwa 23. Niyo mpamvu mwumva ko inaha ngaha iteka bari amakuru mashya ahindagurika mu duce dutandukanye bitewe n'imirwano iba ihari, nta kuruhuka kurimo. Yes, wambwiye ngo hari gukorwa deployment ziri gukorerwa mu bihe bice? Urabona ko iki gice cya Baraka cyane no mu nkengero zacyo hazamuka, urabona ko ariho hasa naho hari impinduka ziri kuba mu mpande zombi. Ubona ko buri wese aba adashaka ko hari impinduka yaba nk'ukora cyangwa nta bwinyagamburiro akeneye ku wundi mu mpande zombi. Ni ahantu ugerageza kuba wabonesha amaso yenda igice pozisiyo y'uruhande rumwe urundi ntuyibone, ariko ntubashije kugera mu gice kimwe iyo umubajije amakuru akubwira ko naho bimeze nk'aho uri hose impinduka zihari zijyanye na deployment. Ubona ko
ntabwo bikunze Baraka ashobora kuba impinduka muri iyi minsi nk'ibi. biravugwa ko n'ubundi abacanshuro bamaze kugera muri ibi bice. Uko wabonye ugereranije urabona bangana bati, kuko wanangije kumbwira ko bari muri hoteli bita Rusambya. Iyi hoteli n'ubundi ku bazi Baraka niho barayizi cyane, ni hoteli igezweho muri uno mujyi wa Baraka. Abo bacanshuro wabashije kumenya ni aba Black Water cyangwa ni abandi baba bongeye kwangaza leta y'i Kinshasa? Hari amakuru bifiteho? Yego, ni aba Black Water ariko nabo urumva harimo abasha baje n'ahari ubwa mbere, ntabwo ari abari basanzwe bari i Burundi cyangwa se bari Uvira cyangwa mu gace kandi akariko kose ka Kongo. Urumva ko harimo abo bavugwa ko baje vuba bahagurutse iwabo bazanye n'ibyo bikoresho. Urumve ko ari operasiyo nshyashya basa naho bari gutegura idasanzwe, ariho ingano yabo ni umubare ushobora kuba uri kuri 30 barenga cyangwa 40. Rero urumva ko ni ibintu bidasanzwe kuba ari itsinda riri kugendera hamwe muri ubwo buryo bakararana no mu gace kamwe. Urumva ko harimo no kuba bizeye umutekano w'ahantu bari, kuko ni gakeya bakunze kuba bafite agace baherereyemo bari kumwe muri hoteli imwe bari mu mubare bakundaga kubaho. Ubwo bahari bashobora kuba muri iki gitondo cy'uyu munsi ejo bashobora kugira impinduka zishobora kubaho muri kariya gace bitewe n'uko bangana. Ntabwo mpamya ko ari abahaguma, bashobora gukomeza imbere za Karemi ndetse no mu tundi duce, kuko ubona ko hariya nta gihe kinini bahafite, kuko nk'ibikoresho biremereye bari bafite bivuga ko byo byakomeje Karemi batabirekeye hariya. Yes, nyemereraho gatoya mbabwire ibyo abangirikani babwiye Kisekedi, ndetse tuze utujyana ku bikorwa ubona biri gukorwa, ndetse utubwire n'uko abaturage babyakiriye muri ibyo bice. Ni itorero rya Anglikani aho ryibukije perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ko atagomba guheza ihuriro rya AFC mu biganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, kuko ibyo byatuma amakimbirane akomeza. Tariki ya 31 Mutarama 2026 Tshisekedi yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko niharamuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, leta ariyo izabiyobora, kandi ko atazemera ko abakoreye ibyaha abanyekongo babyitabira. Ubutumwa bwa Tshisekedi bwumvikanishaga ko AFC ihejwe mu biganiro by'abanyekongo, kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi mu bukangurambaga bugaragaza ko iri huriro ryishe abaturage benshi ariko n'ibindi byaha bikomeye. Bunyuranyije na gahunda y'igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari imaze igihe itegurwa na Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani, kuko aya matorero yo agaragaza ko kugira ngo amahoro arambye aboneke nta munyekongo ukwiye guhezwa mu biganiro. Umunyamabanga mukuru w'itorero rya Anglikani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Revera Eric Nsenga, yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe yitwaje intwaro, kuko ari byo byatuma intambara zahagarara, abenegihugu bakiyunga, igihugu kikongera kwiyubaka. Ibi ni ibyatangajwe na Revera Senga, aho yagaragaje ko aya matorero yombi ashyigikiye AFC ako yakwitabira ibiganiro bihuza abanyekongo. Asobanura ko ariyo mpamvu intumwa zayo zagiriye uruzinduko i Goma mu ntangiriro za 2025 zikaganira n'abayobozi b'iri huriro. Bwana, ibice biri aho ngaho abaturage bameze bite, bakiriye ibiki biri kubera aho ngaho? Ibijyanye no kuri iyo nkuru y'abo Anglikani bafasheho nk'icyemezo, basa n'abagira inama uriya muyobozi perezida wa kuvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere biba bibayeho. Urabizi neza ko ari nk'indahiro yashyizeho yumvikanisha ko atazigera yicarana nayo 23. Rero urumva ko ni nko kumuteguza, basa n'abamwihanangiriza, kuko bazi ko ariho hari igisubizo cyo kubona amahoro muri kano gace. Nubwo atabasha kubyumva we,
yenda afata umwanzuro we nyine bitewe n'ingamba yiyemeje zo ko atazigera yicara nabo bafata nk'umutwe w'iterabwoba ariyo mvugo akoresha, ariko urabona ko bo baba bareba kure, hari harimo abanyabwenge benshi ndetse harimo n'abagiye bakoramo politiki bakazireka, urumva ko ni ibintu bazi neza byakabaye bibafasha mu buryo bwo kugarura amahoro, aramutse yemeye kuba atabanyiriza mu biganiro byose by'amahoro n'agahenge byasabwa kubaho mu 20 n'intego ikaba ihicaye. Ni ikintu cy'ingenzi, niyo mpamvu ubona babigarukaho kuko baba barabonye ko ari imbogamizi cyane kuba umutwe umeze gutya umaze igihe urwana ufite ibice ugenzura bingana gutya ugomba kwicarana nabo. Ikibazo gikomeye urumva ntabwo bishobora gutanga amahoro n'umutekano muri aka gace. None abaturage bari muri ibyo bice by'ibaraka nyuma y'uko bamaze kubona ko hari kwirunda abasirikare, umutekano wabo umeze ute? harimo ababashije guhunga? Nta barahunga, umenye ko abaturage b'inaha ngaha rega amasasu abaciye hejuru ni menshi cyane, bafite amajwi menshi bakiriye y'imbunda batigeze babona kuva babayeho. Ni abantu bamaze kumenyera urugamba, ntabwo bagikangwa na muvumenti bari kubona zidasanzwe, keretse habayeho ubugizi bwa nabi kuba bahohoterwa cyangwa se bakaba baraswaho nk'uko bikunze kuba inaha ngaha cyane, bamenyereye kubazwa n'imbunda ziremereye ndetse n'amadorone, ariko ibijyanye na muvumenti yabo cyangwa umutekano bafite ntabwo barahunga, ni ibintu bamenyereye, ntabwo cyari ikintu gishya, gusa bahita ubona ko hari impinduka nayo yababayeho y'uko buri wese yicara asa n'uwiteguye ko ashobora kuba ikintu kidasanzwe bitewe n'ibyo byose barebesha amaso. Yes, ngaho nyemerera nkushimire ndetse ukomeje uturebere uko byifashe no mu bice bigiye bitandukanye, kuko isaha n'isaha wakongera ukatwatudetinga kugira ngo tubwire abakunzi bacu uko situwasiyo imeze. Reka nkwifurize kugira ijoro ryiza. Yego namwe murakoze cyane.